Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan dan ta'azimi adalah Antegorota Dr. Yai Muzakir MA selaku guru kita semua, dan malam ini beliau diberi amanah sebagai panitia pelaksana. Sebenarnya berat saya bicara atau memberi nasihat ketika guru-guru kita hadir, tapi ini karena amanah, mohon berakahnya Gorota, mohon izin. Yang kami muliakan Alena Tomalebita, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, para imam, para tokoh masyarakat, seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, anak-anakku dari mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar. Kita satu alma mater, saya juga dari UIN, jurusan Fakultas Dakwah, jurusan bimbingan S2-nya juga sebenarnya di UIN. Yang kami muliakan ibu-ibu yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan acara ini. Yaitu mahkun raya telungas somelo acara demi menanamatin rumah tangga, mengurus semua. Sampai-sampai biasanya kau nadapi iwetun acara dia nak perhatikan cara mah nasabak mataku nih. Mudah-mudahan agar resotamanang untuk matampa barakat peringati peristiwa Allah langgam marajana dan tidak dua dimensi. Allah langalino si bahwa Allah langalangi. Ia ko Isra elino nonroy, tapi ia ko Mi'raj elangi na bicara. Nahiro na bita aja na bicara sebelum peristiwa Isra na. Nah sebab dua telu peristiwa na alami na bita sebelum dipanggil menghadap. Tapi iya ro kotomat bicara hikmah berarti to melong mala guru agam. Pak ya kotomat kada hikmah berarti sebenarnya ilmu. Pak disana. Jadi mudah-mudahan madosa kak nareko macarama kak nadegaga pak disana talologa. Kasabak saya diminta menyampaikan hikmah Isra dan Mi'raj. Ya mungkin ini lo bami ya cerita magampang. Iya, main ko HP ko memi cerita. Jadi mudah-mudahan atu datu dangat terhilalana ya waktu cinampa na pasirun untuk moki puang Allah Ta'ala dua telu pak diseneng imak ginawat dia labo ko tamawari untuk mulai kampung aja jangan na puang Allah Ta'ala. Nasaba iya itu pak disengengin ko layap punai betul kena iris sangin ada ini amalkan cik ditopat calah iya amalkan sinadena to ikhlas masalah tuh. Jadi mega tanggung jawab na to narima ko na nomor sindi pada marisa ngarisese tamak kadaya iya ronabit tawatun na melo lay palalang iya ro malaika enapue mematui arona nabita di belah ya kui di makalaki operasi tapi agan na nabita ialah
menurut riwayat jantun angka makkada ibisai angka to makkada laitambai wibaraka angka to makkada iyaro ipakewe pasigese jantun na nabitta ilisari baraka jadi telua iya ko pasarea makkada ibisai atinna nabitta ko pasarea iya ko ulama hikmah makkadai di upgrade betul ngana lai tambai wibaraka masama melo ipalala iya ko patareka makkadai de na mungkin ibisai apa na dia nama carepa tinda nabitta kemudian nurnya Rasulullah sudah sempurna aga pale maka da yarwe ipasige sesi bawa atinna nabitta iya ni romelo ipancaji pak burah jadi alingi kesempatan wa samsam untuk menyentuh kalbunya Rasulullah jadi ko patareka jadi ulama-ulama kita itu di tarekat mengatakan sitonganna tannya atinna nabitta macarepa dek tona kurang atinna nabitta wa samsam ni melo na pancaji pak burah po Allah Ta'ala sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Yang kedua, melo ipa tambai baraka wa samsam sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Yana tu ampai koninung ite wa samsam nasori. Nasaba air itu pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi sibalikan nita. Pada itu Hajar Aswad maka laki itu di Hajar Aswad itu ya sikit dangit bawi ko to makasana matawa apa maka dia tahu pada apa hakiki tanya je Hajar Aswad tu mulia pura mina bau nabitta sampai melomana tahu bawi ya kene makamu Ibrahim na bau nabitta watun nama tawa na leselakor te mak bau tanya Hajar Aswad na bau jadi Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya jadi makiro ko pahang tarekat yang ketiga engka bato tu biasa masaworo na rampi pacara may makala iyero na bitta ko malalangi angka alutu tu ulunna betul kan macino nasaba itu li angka alu macuri maka itu pada teh tanya tu na bitta mitau nakan na matasso maka dai patareka matanna misoy na jagai po ang Allah Ta'ala nasaba ya ko si lampu icahaya na si bana bitta hancur imatan naso karena nurnya matahari itu dari nurun Muhammad. Iya. Jadi itu kalau di tarekatnya. Mak bicara hikmah nih. Karena pe alasannya ya ronda. Mak bicara hikmah nih. Magi na atinna nabitta. Itu pesan. Maka da iya rotau melo mas sempajang. Sebelum mas sempajang. Paresay jolo atita. Paresay. Naya kotie. Age paresa. Nomor di niya Apa aku yati monro yaro. Niya, ito may masampajak, pakanjaki. Meki malalang niya Jadi pakanjaki niya jolo, aga akat na to joka. Nasa bayan ito, hindi pa dawe makoto, macarama ito, pagkasingi rampan na niya di pakanjaki niya apa iya nasalak ko niya masali lomon. Makanya alin na panghulot ta Imamun Nawawi ad Dimashqi, lalan na kita na hadis arba'in. Hadis pertama yang diletakkan dalam kitabnya ini adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mahaginan kaniya ina pamula layolo. Karena semuanya akan tergantung pada niat. Tauria si bawa ikhlas kominiatna. Mas sampajas sunat te tulu masjid si bawa sampajas sunat toba niat minonroy pada mia bacaan. Kata berek na pada matoy. Agak beda na sampai jatuh ba si ba sampai jajin pada to taka berek baca na rokok na pada dua rakamat to tapi niat na nonroy na beda sampai sunnah musafir dengan sampai sunnah haja pada may sampai jana tapi niat na nasabari na beda jadi itu niat pantila melo kilo masa padale pangoje na kanto melo sapa-sapa pakam dia cicilan motor ya tuh itu mulolo nggak mau mati itu tapi aku makan melo sapara dale halal wija keluarga kakak menang kasih wadi nak ketipa aku kok gamai napai jok kamalolo ngamemen
O iya to na napake tau pandrita ogi najelaskan ni berdasarkan hadis Nabi. Engkau ko kita nalin na pangulut ta Imamul Ghazali maka da ya kidi itu gi maka laki sampajat tepat tuh. Ya toh? Niat niat tuh. Ya nak kena teh sampajat tepat tuh niat nanya tuh. Niat. Apa niat mas sampajang si bawa niat melo mas sampajang. Dua tuh niat. Angka niat na sampajangnya, angka to niat melo mas sampajang. Kenro niat na sampajangnya. Iya koto melo kata bere, angka to patamay o ko kata bere. Dua-duanya dibolehkan silakan. Jadi angka ya ko makarani Allah, ya ko makarani ko ni ro na patama niya na usolli pada salatul isya. Di situ masuk. Jadi denal lapalan niya na atto ati minasaba oki kata bere na patama. Tapi iya ni tawat di patamay o ko kata bere na rekko makanja ni matui apa siya bujuna di lalasan pajanna. Tapi iya ko de na lancar men tu malampela ada ana Allah. Nasaba napay ito ini man ito iya ko makanja mo manyamang ita sa di mapangolo ipatame ko iya mi ko de tulle yolona lattu pinya napay buah kata dere makiro iya na riasan niya sampajak tapi niya melo masampajak kenroy maka de ito pandrita okko sujuk pacapurangnya wading iya mo sujuk pacapurang mas sampajang isa niya ka meman ni mas sampajak sub atau iya mo melo ma beresalang magi beresalangnya na dua lo atau lo abio nanya tu tau mak beresalangnya kak dua mi tau si runtu si batau masarang ya na tu ko tau mak bicara hakiki pitu isak na beresalangnya nomor si di aja mula pesangi waktu sampajangnya na rekode pemusumpungi sampajang mangolo makanya lo atau wijolo napa lo abio yang kedua iya tu mak beresalangnya na sabaruh mu polisi runtu puan na angkai rewa beresan lagi aja nu bahas manangan walang pela dia metu ko tamel lo jadi itu kuncinya maka pasti sumpungi apa iya ko mututi assalamualaikum na demu sambungi ina cinampak itu sampajam 5 menit masa pajang isa 5 menit masa pajang mangaribi subuh makoto nak kalima mau tu masa paja 5 kali 5 25 menit ia mau gosip sijak bangkeron itu jadi itu ya agana ya natu nak kada nabita kau hadasa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain jadi aja tapak petuh namo tu tinro ya makotomi tu iya kotomelo matinro kawan ni bitanya kan meman kak matinro masih aja supaya wadi ngak moto masam pajat tahajud siaga tak matinro ire kingi pakasiyang nasabak tinro na untuk sampaja. Iya. Yang kedua kaya tinro maki apa lah? Tahu pura mas sampajat tahajud nama takko-takko na sadina dia penatama subuh maka mereka jolo istirahat untuk mata jawat tu sampaja. Siaga eta nama tinro ya tu pakasiyang tu ya tu. Kaya pipa tinro maki apa lah? Tahu lalis serie dosa. Kaya yasan mak gosip ita we maka dia ko dia ulo matinro ya namu ya ka cucu to maka dah jolo-jolo cakar dulu ada ka asa dinge kak lo matinro itu namanya tidur ilahiyah ya pokok macara ma pita na tinro tidur syaitaninya ya to si ko cakar dulu ada kita tinro maka dia tidur sunnatullah. Iya, dia nawat dingi gau bawang ngalele. Ya kau tu cakar dua tinro ki. Aja tapas tasis saya lihat makal benjok na mata. Iya. Napan itu kau mak guru. Iya biasa udah ripa penjelasan na guru taro kota reka maka dah. Iya jitu nak malaika napangarui memang tu ati. Jadi kenroi namanya ga malaika. Tatak tutul di matanang ngatinmu na ikut tau tanang ngatin na malomo tu matinro. Yan na tu nakade kome komis sangi malaika magampang. Yan ang kaunro monroy cinampak mo tinro. May kaya ka tu malaika na. Iti tani gare. Kaya gawat tu na tumambas sa matinro. Yan ko tu masikiri. Mat ko mo matyan na bilang-bilangin na taden na. Itu karena para malaikat itu mendekat. Yang kedua kaya ko tu mangaji. Napay talulang pa ibaca. Si garu-garu ni barisi na. Iya. Itu karena resonansi malaikat. Yang ketiga kayaknya
narekot mendra ipakato berkomimbara eko juman. Nah sabak tamamanan itu malaikat rahmat itu mengambil sak. Kaya na to ampay matagampa matin rotay na nagalulu je mata na kapat jamoy. Yan na to ampay na anjur kang ginabita salah satu tanda orang yang alim dalam fikih malampi isang pajan na nakatobana. Jadi itu resonansi malaikat. Kaya kasi waktu namanya ka malaikat. Iya kusubuh. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang si runtuh. Yan na to ampay ko mangaji ta ko masigi ta kada jolo utin-utin ro cinampa masalawa piboto masyap kita pesanding. Itu karena resonansi. Yan na to nakada taw panrita ya. Iya na angka bola monroy. Na de na me matinro matammo. Tuli magalere ko kamara mo pura si ko jet titilo atau titi si ko labio. Na cia makapat jam matamu cia matinro. Mututu matamu de je na me matinro. Iya tu boleh makura-kura barakai. Iya na tu nakada nabita la taj'al buyutakum maqabirah. Tagur isahaba bukan karena tidak sholat, tapi napamasangi sampajan ko masigi sehingga na diminta dikembalikan sebagian ke rumah. Makanya ubasangi menurut apahangan na taukan rite bese wong rima guru maka da iya desa na nabita perintah maka da aja na kumana masigi mujana sampajam mo tarong ni sampaja bolam. Kapo tu tahu masampajan yolo na siya ko to ni masigi sampajang isa pura sisa masampajan sunat ko masigi aja iya ro masigi engka na baraka na bola tami makura-kura baraka. Bahawai sampajan sunat yang nak nabita la taj'al buyutakum maqabira. Aja mo pancajiki buruk long ni bolam nawiru buyutakum bi qiraatil Quran was shalah. Ang ngaji kukur. Apakah boleh membela baraka na tu ko? Apalagi bola tay di makoko ka makalilian ni. Di na para biasa. Iya ko boleh riolo di na mega setan na yo makoko mega ni. Apa ini taro setan o kilala boleh? Kika wakana taro setan nomor di kamera si bawa kamera mandi WC. O kilala kamera monro WC. Nagay baca ko tama WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is. Na iya ko ibaca iya ronas sujingi lokenre. Loki kamera. Nama kakanja unron. Itu negara. Nama gare. Iya biasa kang WC yawai. Bola aju tu bu maka dia lemonri. Jadi potensinya jin itu tinggal di dalam rumah. Dek tu nama lakda. Tapi ia makokoe sigaru. Nama salana. Ia ko tak buka pintun na WC. Na tak asilam okui kamera monro. Berarti angka hukumi maka danamu iya kamera mancaji WC tu. Ia nanti ya maka dek toa kada rewa ki bongkar rai WC tak dek. Maka dama aki buarangi dua palaca. Angka palaca boleh saliwang, angka palaca boleh lalang. Ia ko masuk kita laca. Laca ya ro pintun na kamera mandiri WC aja na tak buka. Sabak idi mato. Napa ni makoko aja macam apa ni anak mondri? Iya ro nabita na pasang-pasang ya namelo labo matan na suruh-suruh manang ya anak muro anak-anakmu jangan berkeliaran sore tama boleh tutu pintu tutu jendela dengan menyebut nama Allah. Ya ko napa gurungi iblisi lokko Abu Hurairah na sore baca ayat kursi kong kay tutu supaya dia natama. Tapi ya ko patapulo jendela na may baca ayat kursi may tutu. Dia natatutu dia selesai na isah. Gitu. Jadi cukup menyebut nama Allah. Aja na nibuka ya ro anak-anak ya nama cala nama tanah semelo labu suri tama boleh. Aja na saliwas supaya dia nakan na pengaruh-pengaruh negatif. Na iya makoko ay kumelabu matan na senak pamanang yang masuk selfie sunset gare. Tani gare. Jadi itu kunci dalam agama sebenarnya yang perlu kita anukan. Kemudian ia tona ro ampai nabita napak gurungi dua beresalah. Dua beresalah napak gurung kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaca ko tama bola. Supaya ia rojingnya macu ko idi ia narututu ipintun. Na dena tama. Paya ko poli tu masigi ento rewat law bola. Nang kajingo ko tu macu tu. Poli pasa makoto.
Boleh ki apalagi ko mga ribi ni. Di nacuri ki tujing, yan na baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup sehingga dia tidak bisa melihat jalur masuk. Jadi itu situ kan dari selang ternyata tahu bawang dari selang itu namanya tu jingin lah waktu budi itu gunanya dari selang. Jingnya dia natama. Kemudian yang kedua agak pindah sorangan. Fa iza dahal tu buyutakum fasallimu alaihi. Aga iya koto tamak kuilalap boleh nasuro nabitta dari selangi alaihi. Jadi itu tuh tamak ko boleh akadaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napai tambai assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya dibaca. Maginan kaya roh. Assalamu alaina tilawi supaya salama ki okuri lalang na bolata. Ya kung kapangaru-pangaru makalelya din akan naki. Yang kedua wa ala ibadillahi sholihin. Yan na tu malaikat pamasewe ang kapilalan na bolata. Iya komelo ki malomo-lomo daleta tatambay ni kulu Allahu. Paangka nawasiatkan nabi ta ko sahabat na pula Yaman maka daya kumubaca kulu Allahu ko tama ko bolano. Insyaallah dimudahkan rezekinya. Na namal kato ngangiwe rewe ipo yo ko nabi tanasa. Tanne ya bang madecin namo bali bola aku macio to madecin. Jadi nak tahu pandita itu ya nan kata baca kulu Allahu ko pore mak beresalam. Na baca kulu Allahu insyaallah namo bali bola na macio to sogi. Nah, ya roh. Tanne di bawah. Iya. Tapi iya roh kulu Allahu. Angka na tahu pandai ta maka da cicam mo, angka tahu maka da baca katalu patam maka sisa ni korang. Itu apa ya kui baca katalu kai tamar ini. Kada bagan nek katalu tapi aja mo tale pango ko pintu tam kulolot Allah subhanahu beli bola maka da sia tu beli bola ta balampi to baca na ye. Tama moki lo lo kamara lo ke yang penting katalu ta baca. Iya itu. Iya. Jadi si sapi pakulinga maka da iron nak boleh iusahakan ni nang kabaraka ilalan kaya ko masigi manasani jadi ya ko meki mangaji aja na ko masigi ko ni bolata iya ko bolata meki masang paja sunna ko bola yan namo sang paja paralu ko masigi angka riwayat pura ubaca al hadis au kamakal nanti guru tak yang luruskan kalau saya keliru. Maka daya rumah sigi de natat tosik di masigi risi de onrong narekode na pura tati wadio na nabita kutonrong. Isi sapi pakoli de natat tosik di masigi ataupun musalla o kosi de onrong narekode na pura tati wadio na nabita kutonrong. Nah sabayaro nabita watun na sebelum mati napasangan memang maka daya ko pole mati-mati ko baja sangan dia iya roe na sumur gars mo pake dioka napasangan jadi mandikan saya dengan air sumur gars itu ada di Madinah air yang sudah didoakan langsung oleh Rasulullah itanya we samsam kayaknya di jamaah haji jamaah umrah kalau ki mengumrah aja na we samsam bawa yalan to rewa lo toki malay we na sumur gars mo si botolo aku ami kota ko ang keluarga di sulori pamasya na ko ngala taala iya roe dio patutu na iya na rota campur air sumur gars yalay baraka we dio na nabita makokoy pura na tutu tayo seret na so untuk merenovasi tak bukan sudah 3 bulan 4 bulan yang lalu sudah dibuka tapi antri tahu apa iya ro pole si waro malenga we nasa we matetan terus tas ya kok we samsa de to tantri tapi kok kiro nasa ngantri ki iya karena itu air agak kanjaknya megay ka kumanuro penjelasan na guru tar ya nang ka anak magampan na kan nagangguan jin naruya tayo na siapa aja tasurin minung iya ro we na mo si tatgon ya natama ya tu air sumur garso ko watakalena hancur ya tujingi ko denasu. Jadi itu air sumur gars itu.
Iya. Tapi aja terus si talo umrah yang takat tay. Iya. Jadi irwatunay dio nabitta, irway dio na nabitta, denan no okko tanay lari menre ni. Napas setelah Nabi dimakamkan kemudian hujan pertama itu, disitulah air mandi Rasulullah ikut di tetesan air hujan. Kenro angkat tappa okko itu macigi masigi. Dena kama lino na reko dena tatto masigi musalla ko tuon ronna way dio na nabitta mitti termasuk masigi. Yan ito ang pemakadaya ito masigi terkoneksi langsung si bawah alim malabdi na nabita dan juga disebut tempat yang penuh dengan barakah. Makir. Jadi itu ampai ko tama masigi ijagay. Nah, tajagay masigi tak. Jadi dia na sembarat. Ajarkan anak-anak kita dengan adab di dalam masjid. Itu ampai dia itu nawat dialah tanah masigi. Kaya tau panrita pura-pura mak guru saya guru ta si Muhammad Nur Kubiran. Liwat tau na ko pakai anu masigi. Namo sandala na yero ko bola na dito na patano ko masigi. Patano ko pakarkan na masigi. Gang kami pala na masigi na taro. Ya nak julek kata maka sandala na ko rilala sandala manipi. Denan kana paswiro sandala no tanay biasa ka. Maji nito lay sandala na pada itu sandala. Na sa dena iro tanana masigi tanah timbunan na sidak katawe. Mak deke imatu ko pala na sandala ko ubawe lo bola aku diulit pertanggungjawabkan dulu na pengalatan. Ni. Nak kada tikira le ko kui kampung na mo pangatat na masigi na lato. Iya ko aja na nanya tu tanah timbunannya mak deke ko pala na sandala. Jendela na masigi na balo bola. Iya. Iya. Itu tau pandrita hati-hatin. Iya. Jadi di saya lanjutkan. Iro nabi to nak makada ipacingi. Iya naro kapang. Nah setau pandrita makada jenne. Iya naro. Jenne hakiki. Ati. Apa iya tu jenne ede nak bisa. Mak pipacim. Pasti sampai Pak Kuling ha? Iya tu jenne ede nak bisa. Apa iya tu jenne de na rusak inajisi. De. Pura ki mak jenek talek jak tai mano. Dia na rusak jenek tak. Dia minawat dingin mas sempajan nasabak mutanajis ki. Jadi ya kata pura mak jenek na tolek jak tai mano. Lawan ni bisa wiro tai mano. Aja na tak jenek temang. Kak dia na rusak. Menyentuh najis itu tidak membatalkan. Hanya dibersihkan najisnya. Makotoro kong ka najis si okko limay na to mak jenek. Aja tak kada na dapi piro na po bisa de. Bisai wijolo napaki mak jenne. Nah, yan na tunah kada tau pandrita. An-nadhafah, at-tuhuru, at-taskiyah, az-zakah. Ya ko an-nadhafah paci carepa, ya ko at-tuhuru paci hakiki, ya ko at-taskiyah paci ngati, ya ko az-zakah paci warampara. Ya mo melo mas sampaja paresa ya pa. Pakai ni melo mo pakai mas sampaja mapaci lahir batin, ya ko hadiah cali aja memang mo pakai. Iya, aja memang lah. Iya. Iya kota yakini makadaya upake malia wajujuewe angka anu masalah sale lalan aja tapake masampanya. Pagah ada sana nabita nigi tau meli pakai 10 dirham na liang ni. Asera dirham di halala, nasi di dirham di haram. Natakko napake masampajang itu pakaianna deni tarima sampajanna. Dena kada nabita dena sah makadami deni tarima. Nanya sange anu macarepa dua macarepa. Angka carepa karena bandana, angka haram karena bandanya, ya maka dia haram lizatiha, angka to haram karena apoleangan prosesnya, maka dia haram li ghairiha. Ya ko bandana haram, mana sabawi, bangkai, darah, anjing, bandana memang to haram. Angka to ya sang haram li ghairiha, prosesnya. Halala bandana manu, halala tapi komanu na beli bola. Yang kedua pakaian tomak beli na yelli. Boleh beli, tomat timban na din nagan na si kilo, tomak kada si kilo, din nagan na si liter, tomak kada si liter. Natako angka na isaro tomak kada mo panamo modala na dito na dati. Nalay tawe, nato pakala no koro makada law kalasian no, anu haran na ro, nasaba haram ligay riya esan na. Iya na ron na yang ngaliya nga waju-waju, napay pake mas sampajang.
ina namo pekko batewe kata bere Allahu akbar de maka dai malaikat ina macari patua jujum iya iya napai cik dia napai pakaiannya yang kedua Andre apa cingan na Andre na mo ang kaya sang Andre harap betungan na macari pa memang tapi ang katoha Andre halala pak kita mata tapi nasaba de nasusak ka na macari pa makanya ko paci warampara maka de azzakah ya ko paci ngati maka de at-taskiyah ya ko paci hakiki maka de at-tuhur ya ko paci lahir maka de an-nadafah. Jadi itu jenne paci hakiki ya natu nakada patareka ya na pura mo pake jenne mo makbal aja mo pake masampaja macare pa yat pura masampaja mangaribi mo tuda macurita mo makbal ko tu alo mo jenne pa ya nati asa jadi dul wudu de na rusak jenne mo tapi macare pa ina tu makada magi na to makalimo mo ipacingi puluk kursi na dosa-dosa puluk kulillah magi na to majulu mata ipacingi puluk pakita magi na bisa lima iya mega mapiga dosa apalagi pak jalo magala mah HP iya kemudian disapu ulu pikirannya pikiran makaliliang do cile pareng kalinga aja inaknya na riasa paci hakiki na rekomule jaga biar ya na rodena luka ro magi nagjesang suku jenne akatalu mo bisay pamulang pacingi populer di sini na dosa-dosa mo bisay akadua talisari po baraka mo bisay katalu tapancaji po ngiya untuk pasalama ka mata kusurumon rim jadi de na rusak jenne mo tapi pak dongan na de na mungkin lepak na mo rusak jenne de na rusak pak dongan ya na riasa jenne taluka iya de na mega bicara makalelian na pau pura di mak jenne na jaga ini matan na jaga ini de na ite no makalelian ina tu nakada patareka mita makunrai mak dosa ka jenne ya kuya melo yang kalinga dega tapi cocok ko ina tu ampai de tu barani di ma guru tak luar biasa saya biasa mengikuti cara beliau itu kalau ada rakaman-rakamannya itu de tu di to barani matareka mata saupu na reko dega guru pabimbi de barani pada menti makale angka kita atau dega haga mita huka nasaba iya ku ibaca ni Muhammad Rasulullah mereka makaleleang pada rumah kada ia muita makunrai rusak jene padahal tanya rumah kada pak kita pabulakan mata pak kita napasu nia naro namasuk jadi aku muita makunrai nang kana pasu mo terlintas macare pe jene mo laum pacingi pe emang ina rasa jadi dul wudu apakah baru jene apalagi ko to pura masam pajama ngarib na to buka HP naita ko tito ay mangkamanan. Kani masulara pojok goyak goyang nging dega. Macarepah. Iya na romi pacing. Enak ko orang parang asaka. Makanya guru takali siden reng almarhum almaghfur lah. Iya ko mapacing pakai lahir batin. Jenne mo pas suku-suku to. Kemudian atimmu dega ganggu pura mo pangulo memang mapacing andrewe anu tak jaga memang napa kolo kata bere malay pura ko malay jeno nak mulo kata bere demo patuji na matuju de namangki mo pangulo ko puangina nasi sambung mana atim mo si sambung pikiran mo si sambung watak kali mo si sambung mana de gaga yo pukuati mapetang itu jadi kare ya naro nakara to padi teh pacingi jolo ya pak ya naro magi na ipu arona nabita kemudian dibersihkan ada matakan dibersihkan kapesa ia tita sebelum tumas sempanya ya nanti au podangi jamaah umrekong kami lo joka maka manasi paling makanja uwa paringerangan aja na kopor mo jolo mo rusuk aja na boko mo bacelaw nge agay ko may tuno bale rakwa aja na ro rusuk jolo sapa ijolo ya ro bali bola mo ro macawe yang kakamapu rame wasi salah iya ro jolo law mo pasi sumpu pakanjaki pak me ko tolo siare nabite na makala nabita la yahillu lil muslimin an yahjura ahu pa kasala yari ya nang katau silat tak bicara na den si sumpun na saba silat tak bicara si bawah sila surah salana naliwat talungas soe agana sa nabita la yahillu lil muslimin tanya golong salam itu betul ngana ya sakarang ni oko nabita dito akada kapere
Nasaba ka pandri ta makada. Tanyana ti to mata pa yato. Jadi ako meki lo mangumra. Na to si sahala bali bola. Na to lo na siya nabita. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaya nabita kaya itu bali bola amde si cocok maja na kalau ko magre sa langok ko. Magad. Iya. Jadi temakan yakin. Pada miro tau melalui sila umrah Pak ya. Sering saya sampaikan selain. Maka dah kurang-kurang. Ya kuat dingi cica nasi tau tajoka. Aja nanalok katalok kepa. Magai. Ya umrah ibadah pribadi. Bukan ibadah sosial. Nah iya tu ibadah kami nama kajak isi tongan na ibadah sosial yang ada masalah sunnah mo. Nah sebatannya wajib umrah itu. Pada miro nak maka dia kotong mandre andre hara ka patapulo sona patapulo ni nadi diterima. Pak dogang ni. Nah iya kotong mandre andre hara napa joka maga ni na 20 meru asona ko mangumrah itu 10 mili masona. Na rewa ko tu na digaga ya na tu ampe macari ramalang. Angka kamal lo galungin ite telo iti. Na bawe rewa lo bolan. Na ndak ibainena. Nanre lakay na napanrengan niya na nanre toni. Mapua sa italupula sona, napatapula sona tatola pak dongang itu komandre sisa ngare harang. Latuk malapak tadi panitarima. Iya. Hati ki. Tajagai keluarga tapolo ko andre mende. Idi pakonta Itu ka pakonta ko maya. Ya ko pulang ibali lakay ta ko puli makonta tatanaiwi makadakin ri curu kontak tau na. Tawa na ko kaloban na tawe. Itu pamengnya makoto apa kan jati nasaba iya nang kanu masalah ko tu pasag angka ko kita risalah makada didi palapaka Roma nasili kang ngisi 500 itu tertunda tam suruh polen manre daging ngoko bolana sahabana yoli ilaw manre syukuran natako angka mana isin na magoro iya ro tawe non roy tasilla daging unta nakarei kanukuy na cialag ga na iya manawato na rewa darat na tawe nola mampasilasu mapasitaru nasa macawe na di na may lagaya ro daging yo ko isin na lepang ni sapi di palapaka romana tawe na sili kang ngisi napanabyan gara-gara yon na di palapaka Roma na ala di nilaw ko puna na dara 500 itaw tertunda tama suruga nasaba na lawi ka halalakan na watun ko para masya maga pa di capa lokanan tayo lawawa tolo pasay macho balasay mapamulay wirin na pasay watalatun kamo rewa na dito gayali igare. Iya, mapati ka kay. Naiya ko makbalo itawe, dewi sangi ko fikir na. Nasaba saya belum mengkaji betul ini tentang fikirnya, tapi aku tasawuf na. Iya ko makbalo itawe, na si rupa mi gompo na balu na, denawat dingi di malangi aleta ko tome macoba. Misalnya Pak Balu lase, nagompoy Pak Balu rambutan, nagompoy na pasipulong yung rambutan na. Natolalo makadaya wadi gay coba makadaya wadi aja na hindi japoy ipalengang ipalalimay napayilaw ale na japurang na rekosi garo yaro wadi ngay coba si bana balu kecuali na pasalamema wadi ngay coba wadi ngay japurang ale makomor bate ta macoba jadi aku makadai mabalu teh nakada maga rambutagi macam ni garo makadai iya macam ni kada wadi gai coba makadai iya ta coba moi eta papala bani lima ta kada iya tabe ta japuran na pale coba alena japurangi yana tu halala nama baraka aja na idi malangi aleta gadi na kanna iya na tu nakada guru ta kali si dendreng iya ko timbangang ngulawang melo na pake po ang Allah Ta'ala timbang isang pajam mo sa puripala ko iya ko timbangang ngulawang iya kene sampajangnya ipares sa pada pakalar ko may malyoto besa kirunto pakalar may malyoto na pares sa manang ay mano ni kacana ay manili niya nun na oy metta ni oh mano makay bicara na to
Ya tu pakalar itu kami melioto, make kebicaraan. Sama anu nih mate kare nih, mano nih anu na pacet na ketok nih magay na paresa mano. Iya. Tapi ako may mak balu, wah sila ada mak ganti. Wah, makwa tu. Wah, dito na ako kumay. Makwa. Iya. Jadi kini makiro batay na po Allah Ta'ala paresa isang pajata. Sabarak. Maraji lolos. Iya na tu ampay makada tau panrita de pakuy. Angka pasan na nabita oko ale na pangulut ta Muas bin Jabal. Makada nabita usi kaya Muas. La tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Upasak ko Muas. Aja mututu itungka-tungka sempajamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma a'inni ikut tabantu kak kasih untuk si mata melingerra lokoridi wa syukrika tabantu to kak mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika ayana ipo tapancaji lalu ia sempajangi ujamewe sempajang yang paling baik sempurna di sisimu. Tapalakmu ya roh. Ya kupura dibaca fil alamina innaka hamidun majid dibaca dia roh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Ya kumeki tambah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Napaki mak beres salam. Nah. Tapalakmu? Tapalak cek de ya rodi. De to napa sepasang nabita. Nah sebab dia itu ya kan sampajang telu. Nomor si dikedo. Nomor 2 baca. Nomor 3 peringeran. Cik di lagi, mana dari salah. Atau mengaji bawa, mana dari salah baca. Mana sengkayita. Itu. Apalagi sampajan na telu ati. Meti pakanjaki peringerang. Melotoni lay pangolo ati. Melotoni pakanjaki baca. Metoni pakanjaki garakang. Ina degaga. Nah engka mana tu kesalahan na? Iya ko makan nabi tapanga kami ng makalasi tau minaw nila sampaja makanya saba angka kape tau minaw ko sampaja makanya nabi tangka yan ang kataw roko suyo na din alam pulaka na yan ang tupanga kami ng makalasi jadi namogarakan na sampajang ito pe ko salay bahaya to jadi roko to roko aja na to rojo pakanjaki menurut riwayat maka iya ro nabita ko roko na to malakaca nilisari we ni patada ngoko lakana de na tak bolo koroko berarti malempu nang kapo aja tau makoko masampaja DJ na rokok makalicuai Pak maliwang iliman na loko kecil-kecil ya sange rokok laka esi bapuncing esi lempu cuma iya ro nabita nasuro ki mitai onro suju jadi itu kotor rokok de na no ulue tatong kang icek de mako mematio ko kasahatange maka daya mo rokok na mo tong kamu icek de ulummu dari himigdala ka hipokampus tas to yo koro yan na tu pacingi sarap-sarap dicu makanya ukuran koto kata beri di makun raya yawa-yawa di may icek de ro burut takali si dender ro biasa kada ya ko kata beri na tu makun raya si lempu icapat jarinna si basa lengkana supaya denam nenre liman na taraka aja na tak gatap pakaianna pa aurat na makun raya itu termasuk pergalangan lah jadi yawa na yopi korone tak buka-buka isi kuna nenre si lempu ida do cilin ya na tu nang karoane solli na kata Allah sampai jam makun raya ni tu na jam ya nasa guru takali si dender jadi ini arone ya sih roko imakun raya tu dek tu nasu sikuna elah rilawal alam ni. Iya ronewe ewat dinola anak dendek palawangan naro tak buka. Suju imakoto tak buka-buka. Makun raya lari rilawal alatoi. Angka mi lau baca ko pikir makala kak waya na iya. Mega ga masalah. Iya rosalisa pak taidi makun raya ko Indonesia. Malo gayawa sehingga tak gatal koto nalong na ternyata iya yawana sadang tanya wajahun na iya ni rupan na makun raye tanya aurat
iya wana aurat nih. Jadi yana tak gatta sali sapa elomon rina pita aurat maka dai batal di sampajange man rasa nih. Kire. Ko pikin na Syafi'i ang kawitas sali sapa makanja tapi Malaysia ni balu. Talito ni ako agasan magala mo ki masopi. Angka kosa na angka kana sana na jai wat dingigat talayo lolo ko sadangi tutu iye yero salisa pa usaha kang ya kung kay ro dia makero tali angka igat talayo lo na tutu iye sehingga dia nalahilo ko to along napa angka masalah tu kumaloga toy mukba to kami toy ulo nasaba iyero ulo na makun raye gemma na makun raye aurat jadi kapap pitay batal ina sama sahnya salat menutup aurat. Yopi dia rone, namo ade ne tatutu. Na urat tay di otu emia na pusi antara pusar dengan lutut aurat ka makada antara berarti mapamulai utu na rogang ka pusina. Angka to makada ya sengi antara dia na koro palawangan na. Dogan na. Kato makada kin rimon ro ano kada antara pasai si mama si kin rimon ro tang-tangan na koro. Jadi yan itu sampai mak dupa-dupa. Tapi ini arwane maripa makun raya ni kasih. Iya na ulua na pita na mo silampa dua lampa. Batal iha tu. Nasaba tak buka ya uratna. Atika kice de bodi. Pakai ngipalapi irilala ro. Ya ko iya ro halusu katanya ulua bulu niya sana. Ya tu sampai ko bulu pita dia tu na mereka bulu mata, bulu aning, bulu cepi dia na mereka. Ya ni ko ulua. Tanu cek de ya ro. Papati kakak. Apa alamat sia-siamu itu sampai jangan ada masalah. Kemudian si tanganan ni 10 jolok-jolok. Menak si jam acara mandi. Si jal ni jam 8:30, 9:30 si jam jolok. Namo de makalaki de wisang, namo de witajang, ya nama takko bangiku. Ada si janji. Maki iya ro sampajange penjelasan guru tak. Saya ikut ke situ. Pak ya tu ya Pak Bu, dia itu nang kawacara makada menuru iya dia berani. Makada mak tu menuru guru tak, menuru tau pandrita menuru Imam Syafi'i, menuru Imam Malik. Ya aku pura kama baca hadis itu hadis maka penjelasannya yang menurut topan ditanya magai tania bangsa naku di matafsir tania jadi ya matu ko surimon riko mo angkat tahu cara maku na curi tahu nak kalai tanai jamae ni ke Pak Guru kok nak kada Ustaz Yusuf nang kai malaikat elok tanai ka maka kin ro mala dasar lo podain kadai mantasapi maka lo mutaranya ro jadi de nama susah ya apa ya wakada na manuru iya manasani la yadidi kada malaikat ron ko tu naita naiko iyo poko makada ka manuru guru ta kya jadu rahman abodalle na sabab puluh ke ruang kalinga misalnya non puluh ke guru ta kya jibat hudin sukar puluh ke guru ta kya Abdul Muin Yusuf pendapat na mantasapi lebih menyamanga na sabab mage batu ko makada mana karo pendapat mi mantasapi makada lo muntanai jadi ya pacarama pada mak papalayangnya ko warkop Jadi aku pangantara kopi, ya aku mapai kopi. Nah aja nak tak cairi, tahu maki buah. Ya kan begitu. Ya maka mana mapai kopi? Dia bisa gitu ya wantaranya tu. Makom itu ya macarama. Jadi itu kan pendapat aku masuk Pak Bu. Pendapat nami tahu pandrite upaletu kang. Ya matu kota amal kangin aku tanang ni malaikat ikin romala dalele ya tu maka ustaz sepodang. Nah lo malaikat tanai kak ni kamu riba maka ko mi wangkali nge matar ro malaikat koro tanai ya murusu. Itu kan makiro. Itulah jalur kenapa ulama kita namo maca ina tetta igurun na tepuh. Karena kenapa? Untuk pertanggungjawabannya. Iya. Ini makom itu ya Pak Pak Mega apa tu puluh kutu si wali ku macaramai kembali kepada Al-Quran dan hadis menurut ayat ini kami pahami begini ya nanti tahu metal ada mati paresa kada macigau to ya tu lima kibu pendapat itu jadi makir padi paca Pak kepala kawa Pak Kuwaro
penjelasan na guru taprok na saru di ngumar na pelatu kang maka dadakakan umat ke agama maka mahaji na kama bicara makro kada Pak Menteri maka lalu nokor Pak Menteri tanah ini ka salama tuh ini pacar memang makom itu to mapalimba mi iya itu jadi komeki salama makom itu deh Pak ya Allah maka kenapa nih maka tadi masak degaga ini ko tahu berduwe degaga ko macarama ka Pak jarak de urampe guru tak kayak Abdul Rahman Abodal. Beliau adalah ulama waliullah kekasih Allah. Barakat na guru tak. Barakat na. 2 murid na guru tak. Dan orang yang diutus itu untuk mengajar di beberapa tempat cabangnya DDI. Itu sering biasa cerita. Biasa sama cerita langsung nggak sih wow. Menyampaikannya. Maka dawi guru tak. Di paganasib ko apa disangangin nau tusuk di mancaji guru. Tuli makarani DJ gak bisa po aga makarani guru ta jokkan no tanya iko Pak Guru iya ya Pak Guru nginasa Ustaz bok kita DJ ni pahang toko na yolo na anak emang Pak Guru na DJ ni pahang lah itu tu ibu ini paling nak ko mejang ni ulo kantoro itu datudang angkai guru ta pemaraja sak dan ko si dapte ko makan iya tuh nak Pak Guru ni aku amak nana lewat nang Pak Guru tu lo sikit nasa dia dua mina katalu miro nasa Pak Ustaz jadi nasa ko Pak Guru kana tatumpu nak dia upahangi upalen na itu ba usalay na aku tulo kantor itu datudang ko ka daerah angka tu guru angkai guru tadi ini bitay nasa mataulo tapi sak dan na makanasa Pak Guru makada makoy maknana. Ya lalu kue kendari Pak Bu. Napodang nak maka dia otok masam pajasun nak kawan nista. Angkai guru tetuda. Alena surok baca ina pana jalo ka ngak makadagang kana iya tu mo Pak Guru ngak jolo. Nainya mana nasa na pajar rewa guru tatamak to maniru kita. Nah saya tu waktu na mati guru tadi ulo iya. Nasabak magi. Nama kada mati ni guru tan nang kamu pituli Pak Guru. Tuko wali maka lama ternyata ga setan tania iya ro tau pandrita tembus ikarna nur namuji makuko di wadi mato namu iya Pak di sau Pak Guru te ko kamali mantang makuko pe ko carana tanya mi pada guna pakai guru taya ma video call ma video call tapi kita coba dari analisa ini iya ro ko to ma video call angka sada angka rupa na dengaga kabar layar besi ke ganola nang kasada koro si batapek kurilalang. Iya tuh nah punai tau pandai riolo dalam hakikat. Iya jadi pakai mopi ala. Iya guru tadi na pakai ala. Iya ko iya tuh naruntuk tahu. Tak buka sinin na rahasia. Tapi dia rahasia. Guru tak yang lebih tahu yang begitu-begitu. Kita belum sampai ke sana. Jadi acila kapai di orang yang dibaruin sekolah guru tama cawe. Nah dia ta sumpung anak telok koromala baraka cilake. Iya. Aja na takadang ka sekolah modern ang ka sekolah maga tania. Manassa guru ta ki Abdul Rahman Ambodale made cilatu mate. Iya bahasa aku meta curi belum tentu. Iya dia pa jamin. Masa kami makan Ustaz, saya belum dijamin. Ajak kamu login PK capak. Maka dia mantang Ustaz. Makanya orang yang dijamin kewaliannya dan juga dijamin baik adalah orang yang baik semasa hidupnya sampai mati itu dia baik. Nah gurutta letuk mate manasah. Berarti rosidin dan jamai gurutta napal bagangi anu manasah letiannya. Aja na talo kacenga-cenga sapa baraka sapa maga nang katu manasah. Na manasah itu mati letu capak nama deceng. Bahkan ni kepasuru igurutta. Salah satunya adalah guru kami gurutta Kiai Fathuddin Sukana. Maka dapas paling nak gurutta ko jaluri nak iburu buka ipasyo pawalungan di metu gagisan. Itu langsung memberitahu saya pribadi ketika di pondok. Kada tanya tu wali sembara ko tak dengo ko kalabong. Itu ampai makala ya tiap Pak. Kolalo ka
Ko deu sempak lepa na sabak marepala ka. Ko deu pano ikacana to. Ukiringang ipate hagurut tan apa kami lo baraka ko Allah taala na pamaterro. Iya tuh tahu wali Pak Buna dia mate. Kuasa makade na bitaan naumu ahul mau. Iya tuh tahu matinro masih lasure si bata mati. Mati agang itu. Ita kare ko matinro ita we nakatulu-tulu. Makita ka. Makita ka matinro ko katulu-tulu. Makita. Na Italina lo Jakarta, ni Italina lo Jepanda padahal matana tatutu. Itu boleh. Ko katulu-tulu Italia ko Jepanda malanca. Italia ko Jakarta. Natatuto mate ko tomatinro. Matagay pake makita ko to katulu-tulu nang kal tembus pakitana. Iya tuh napake to matewe na tembus pakitana lakolino. Masa kaya ko ta siya ray guru tadi na itaki. Makadaki ang kagalalili ng kahurapat manang iya to. Aga nasa nabita. Oni sandala na tau mangantara to matewe. Patapulo ni jongka na aje na nang kalinga mo pito matewe. Coba. Di minit na baca ha. Ito na baca mo, di minit na pahangi. Na makadagi ro nabita he. Oni sandala na nang kalinga. Lawi nabita masyarakat kubur. Aga nasurogi. Biresalagi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Iya kumakiro rajan na sa. Dahil nangyaro to mati. Mabilag ko rasun na kiburi. Manasa din na nang kalinga. Sehingga makadagi Umar. Nang kalinga ka siya. Pak madodok batin na nabita. Karena nabita he Umar. Di matarangi pa rin kalingan na to mati. Ini tahu-tahu. Di mo ang kalinga mapibalik karena dia menjawab dengan rohnya. Bukan dengan jasadnya. Kemudian mega tahu dia nama tapang kana pacala kubur. Nasa ngaga buru agay cala. Iya ko angka tahu matinro. Nakatulu-tulu na lalu nga sujangan. Atau laigasa. Moto mapat di mana ngalilin. Padahal di gagak gesa. Makolek batu pacala kubur. Di gagak gesa watak kalimu tapi kau rasakan sakit. Makanya Nabi temakadaan naumu ahul maut. Ini maparingan ramaya. Makanya Pak Bu. Terakhir ini. Tapakan jaki lalu. Macaki itu. Aja tamacami masa padale. Macaki itu. Iya lino. At darat-daratan na akhirat. Jadi ya kung kawaramparat. Tasalay okolino. Berarti okomi darat. Tatataru waramparat. Tadi tati lobolata. Cicapi pakolin. At dunia masaratul akhirah. Iya lino. At darat-darakan na akhirat. Berarti lino nye darat nih. Iya ro akhirat bolata. Nanya ko angka tau mak darat na komi darat na nataro asele darat na. De na tilaw bolana. Iya na tupak darat sigilingan otak na. Makoto itu kong katau masa padal le okolino. Na de na kiring ngelak ko sorimonri. Tau sigilingan na otak na ito. Aja tapasilapu ulawangi kang kasiku. Isalay mana tuh? Sa kamay kumati ki maka danaling anak tanaling laki tadi gagay itu bay ni monri mi mal kenri melo lo na de masa gede nak bay ni laki ta kumati tuo ki lagi melo mak bay niya palay kumati maparingaran aja tamatcha mi masa padal tapi dia tamatcha tu iya ko iya rino adara kami parewa ya sele darat talo bolata di nakolino monro ka kusuri monro tabawi lakoro. Iya pa niya punay agagay na rekode niya punay. Tapi salamat tak punay di tak punay gitu. Aga maknana. Iya ko puray mo sidakang agagay ito napakuti ko punna. Yan na to ampay ano ko rayak bere din ipasusak ka na. Tapi salama ang kakuy ko makabayar sakatnya. Kenapa? Karena itu baru masih amanah. Di po mapunay ito. Makanya usahakan na ang kaki matcha to matcha masapadale ang katabawa. Sebelum lauki oke. Iya. Aja Pak buta pasti lapor. Tuki maka di tomato riolo. Wija muranno nggak buta ciwali ko. Anak mo muranno nggak buta ciwali ko. Taulengnya muranno nggak buta rapat. Agama nana. Anak tata kiri loju panda makulia. Ya minatalipo ko capu idi. Iya. Ya kung kay kirimang yung lato din ang talipo ma SMS manikala lato ni kirimata. Denang kanakuta na mapamago madisi-disi mo kiga tumapura ni gamanre manasa tuki apalay ko tomate. Yang kedua upasan. Ili na mapahang agama makokoy. Akasya gay tasya reiki buruk na tau matot talalan na si tau ngayon romateri. Akasya gay lo masyarakat kubur. Iya ko akadua mi lo masyarakat kubur o takatalo. Ili lagi pahangnya agama akadua mi lo masyarakat kubur. Apalagi bijay ko din na napahang agama.
Bikin tisan ni maga sijak na nalupay kita ko tomate na degaga bicara lino tato jampat. Wadi jaji terimo to soe. Baja, pajak, si ulang akan melupakan. Maga sijak na nalupay kita ko tomate pa. Masih apa? Yan degaga buko tamawari tapangoro ko pong Allah Ta'ala sebelum tamangujul ko roman rasa kita. Aja tas sa pabawang ko lino suwan yang kagagi kinayan de Daniel dami mapasipulungan ka siapi mati ki sa puripala ki. Degaya pun. Sikola na guru ta macawe mang koso. Aja tabiarkan yang anak ko rumah sikola degaga pasti dakata tama. Mangaji na anak ko rumah sampajan idi tau mau pak konandre andre tanak ko rumah sampajan anak makapala. Siaga egan na apalan na kita akan mendapatkan tanpa berusaha kemari. Nasaba idi pandre idi makibor ni onro. Magi tahu mak bangun masigi ini janji bolok ke suruga namun dia nasampaja. Namun dia nasampaja pak. Ya nang tahu magala masum bangun ke masigi tetang kabolana ke suruga. Namun dia nasampaja. Maka itu 5 sumba tapi dia nak nasampaja namo. Na nabita maka mambana masjid dan dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Ya nang tahu masumba bangun masigi dia nak nasi di masigi. Ampati ka sumbangata tatang ka hotel ta ke suruga. Namun dia tasampaja. Dia ini tatama. Nah, iya. Makanan ya kibuar. Dia nak kali patamay. Kasam pajangi goncin na suruga kan? Yan na to nakala guru ta presidente. Asam pajar lalo ko na. Naisa po ang Allah Ta'ala makala sa ikoto ito tapat na lachundek eh. Naisa. Nali na mato malingi ati, nali na mato masumuta matapa, nali na mato na naisa po ang Allah Ta'ala. Takgang kulyangan ni sa maksimal mungkin magpangolo. Makanya 2 mo tulala na lingi agamata. Maka anta abudallah ka'annaka tarahu. Sumpay po mo pada kumitay. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Iya ko de mulai yaki mano makada na itaka. Iya na rota pake. Pangkat to kata bere na pake menre mangolok. As-salatu mi'rajul mu'minin. Iya to sampajang miraja na tau matapa. Menre Allah. Menre inaitale na menre mangolok kada salatu mi'rajul mu'minin kinri po Allah Ta'ala huwal arsis istawa o kuya arsa ya sa imonro yan na tunakada Allah ku akbar yan na menre deu pasalay ya ku iya rotola na iya rosat di sisambung yan na tutapake tapi makadai anta abudallah ka'annaka tarahu fa illan takun tarahu ya ko demulay fa innahu yaraka yaki ko makada na itaka. Ya jajan mo salay onrom na sabak magi wa huwa ma'akum ayna ma kuntum tulyang kay sibaway ko kenro ko monro wallahu akrabu min hablil warid ya po Allah Ta'ala labi macawi ni ora along betul nga naaga na sabak ya ko ora along iti saliwam mopi tapi ya ronrong pake maringar lori po ng kilalangi di na mabela na sabak ko matiro monro jadi yaki bano makadanay ta aja na muenre Allahu akbar naita ka roko naita ka sujud nang kalinga ka bisi-bisi berbisi-bisi dalam salat di na nato sila Allah wah deh ada na ini mani bawa kami tapake iya dia nama resa tuh iya kang angkat tahu menre yase angkat tahu tidak naita pada kong kasih CCTV maka dan naita ka pong Allah Ta'ala naita ka rokok naita ka sujud tidak kemana-mana karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada ini mani kami tapake tuh iya kumakari ko takali si Denre iya ko iya menre na iya manyamang iya na mo pake iya ko iya wae musa di na manyamang iya to mo pake pa de na wat dia ipasa tay makada iya mo curi de lahalam minaki borang ito pandrita lahalam napa ni yang panti mali sa ipa iya ko kita to ngede tu leron tu isa na yo ko rokok isi sambung PTT rokok ta iya ko suju na si sumpung PTT suju ta magay aja na lobang. Yan na to ang payang kabaca subhana rabbiyal azim akatalung kabaca kapito kabaca ka-10 sidi ina iya ko manyamang ina sa dingo kusuyo ina petetay ya itu sampayang ya ano man ya tumadari antara 2 sujud maka rabbi ghfirli warhamni wajaburni warafa'ni ya ko kurosa ditembus uko ni tumadari upakoli dia naman kaga minta berulang. Iya kong kaya tasak di makala iya ko yaw baca manya matiasa di tapa samal na si sumpung iya na rota baca iya na tiasa ngongko pay kong kaiman ng kaungko na aja na tuloy tampara nasa kasi timawa duha di naman ikaga iya jadi tajamay iya ko makala di na makajahi monrip itu persoalan nang kamo to sampai sunnah iya jadi pekanjaki tajamay namo magarepata asam pajang
Itu yang saya pesankan. Aga nasa guru tak presiden re. Kung kataw nasa nak makadaro tumo balalin ro mo di ka mulolonga. Pudangi makadatanyaga pi palolonga kung kana balang. Guru tak. Ya nasa kung kataw makada ko di misang-isa na sampajang. Makada ruban mo tumo balalin ro mo di ka mulolonga. Bali bawa ni makadat.